bejuah-juah nande bapa turang rasenina ibas kesempatan enda mari dagi radura si pelajari lagu pucin mandi bata nomor 354 si erjudul Mari Ersada. Nada dasarna ibuat kami do sampai dengan A. Lagu enda memang agak-agak sulit, tapi adi radura si pelajari, radura kita pelajari sa pasti kang karisidan. Maka mari dage radura si pelajari si pemenang lebih, mari si endekan lebih notna. Sol mi fa sol sol mi re re do 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 si do re do la sol sol mi fa sol sol mi re re do do si do re la si do mi pi sol sol si la sol re mi re do do sol si la sol sol re mi re do sol sol sel la re do si pa mi do la sol la pa mi sol sol sel la re do si pa mi do la sol re do. Gundari mari sindekan salu kata-katana. Mari ersada ibas Tuhan ta kerina sada kini tekan si persada ka penggeja penta dameras kalang ate membantah si dahila asang asupta pada di bata kalong ate ula kambiar ibas kebenaran Tuhan tetap nampati kita ula kambiar ibas kebenaran Tuhan tetap nampati kita megap saksi kebenaran si jadi si raras terang doni ula kalmela nasikan Kristus ternalemlah jana teman Yesus si dahila asa ngasupta pada di bata kalong ate ula kambiar ibas kebenaran Tuhan tetap nampati kita ula kambiar ibas kebenaran Tuhan tetap nampati kita. Marilah krina si sampat papak muli kudalin kebenaran ngikutkan Kristus ku kegaluhan ibas gereja si badia si dahila asa ngasupta
biar ibas kebenaran, Tuhan tetap nempati kita. Ulah biar ibas kebenaran, Tuhan tetap nempati kita. Bujur, selamat berlatih.